Nak, kok kalalok-lalok lah nak. Sudahlah, jangan kau pikirkan. Yang telah terjadi, ya terjadilah. Nampaknya kita wak cari amak baru ya nak yo. Jangan bersedih je nak. Ya nak. Wak cari amak. Oke, para pendengar radio dimanapun kau, khusus lagu untuk Nidar yang sedang manungki-nungki kuaci pindukui masam. Dah lai buliah nak abah babini baru. Dah lai buliah nak anak ba amak baru. Wak cari nan segeh nan kame nan santiang nan talok main ke tabuang gas 2 kilo. Wak cari pulo nan kue malot yang mancor main ke simin 3 kawang. Apa malarah je, apa mencari bini atau mencari tukang apa sebenarnya ke? Yo mencari bini. Yo tuh bantu mencari tukang, apa bantu Yo mencari bini nan tukang satu bisa satu nak. Kok bocor roti yang dipelok aneh. Kok kurang tumbok ditumbok itu nan amak ke dicari nak. Apa kata apa lah pokok awak bapak? Yo yang para lubana nyo sayang kan nak. Ini terang ada nak tuh. Iya pak. Pak. Apa nak? Tati pak. Ih lo dia. Tapi mencari amak. Kalau mencari amak tuh ada modal. Iya pak. Kalau mencari amak tuh lanjawa pak. Pandang lah nak. Pokoknya kita cari amak ya. Ade pak. Lah berlaku lah pak lihat model tadi. Dah. Tandang lana lanjoana indak kakurang. Batu pak. Tandang lah. Nah sabayona wak cari amak baru. Kini kan hari Sabtu hari Sinayan abak bajanji dape amak baru kondak Sinayan silasa bagai rabaa paliang lambe wakatunya. Bagi kirona. Ade pak pokoknya hari Senin awak sekolah upacara bendera, hari Selasa tuh olahraga, hari Rabu tuh PPKN pak. Nggak ada hubungannya mencari amak dona. Aduh lah pak. Di mana aja? Aduh-aduhnya dah. Adih nak. Nak kalau lo jangan lupa panggang mobil rangi nak dan rumah dipanggang nak. Abak payo. Iya pak. Nak lalu enak. Jangan jago juo. Iya pak dah dah. Nak tanang tuh nak kan abah Allah bajanji. Wak cari mode nantakah abak kecean ka anak tadi. Kondak dapet pokok wak cari sampai dapet sabama nanti. Iya pak. Kau lah lalu salon kau. Lalu anak abak. Lalu cuma tangan abak jangan ditumbuh ariangan. Beko lari amak baru tadi. Bak aku abak abang tumbuh ariang kok. Apa pak? Lah. Pokok amak baru. Ndak dapet amak baru, bini baru. Ndak dapet bini baru, pokok baru. Ya nak ya. Lah cegak apa? Lah ada sakit dah. Kan? Lah cegak.